berkata kedai Kelopal Act kabang lepas ke parlimen hu arjal kaprang bala notify kapan hausnem arjar khatsau bat kene Kelopal Act kabatai bagandang Kelopal hapo ke central government bagandang pat kita Kiloka yukta haman la pakawai kejela badai nadu arjar khatsau manakawliang jong kejela kajui baka media legislative assembly kelapas ya kene Kiloka yukta act hapo kejela kajui kai kene Kiloka yukta iko akan tumsai akamat jong pile kapor kabaminta kene ka act kablawara hapo kejela kajui habis bak Kiloka yukta hapo kijalan kadai kata ke body ke ban pet ban kri ladagan kilo kijujur habis bak kejing bamsak hapo kadai kejala kajungi bak kene ke body Kiloka yukta kadai balong ke balai nuat ke ban niat ke ban kri ya kibakum kita kijing bamsak ladagan kijing ujur nagaliang kejong upai pa ngatrai pisutu bakane Kiloka yukta kalong kabadong kam hadu karatan akiwei pat giri kamtam cepat giri jurat latit yakar kerteng ombudsman bakini ki ombudsman lani Kiloka yukta lani Kelopal kami don hamni apa kering India ke sini kare kata kapan aina yo upai pa ban ujur syagri ke body bakani ke body Kiloka yukta kare kata kan kapan tray lalu dalam kilo bijin ujur kapan buat kapan investigate bat ladalap pan pensitom ya kita tiba penuh kam baklang la kalong ya ka pisang dan kanunu ke skim dan nama tahu nak kalian the voice of the people party isim ini kamat play ya kajini kajuni syakmat nama ni suatu lemda ngela banyakun ya ke bangsa ngelonga ban pintiu ya ke kejelang kajungi ban penung ya kan kumba kadi banlong dengan impor pemerintah sensian pat ada dokumen bani ikat ni ipat ba ini sempat bangun bersiap ya kajing pensai nama nak kalian kajungi yang kuat bansu penyaki lemda pensau toru yo pata namani ikwa mama pi ipai ba imei tuwe ibawan na kare kapor kabamentan bapin mas soto bagani kajini ki kajungi kare kajini ki kabangila soto ya kamat banyakun banyakren bat kasoka namne na kasyang bui ya kajungi kamalai konsensi nangexen hagini kijinjat si gibalet layui banakalian juga parti kalambi sekmat ni konge dagalenti ka bet banpa limba ki city ban pinsong sa sarkar ya ga jinso kia ga jini ya ke ki bangilam limba gila patai kubur bat kibolong ka jinsisya ya ka baka sarkar kalau welcome kindet mardor ya ki lain ki officers ki badan hapo Kiloka yukta balai na kalian juga parti nila simkian bangho sa sarkar ngakwa banterpa pak jongpi banado kasil nado kasi kabangi ni senya ni parti the voice of the people party ni senya ka ha kata ka nomrim kabangi kwa banwandra ya kata essential kadar kabakhoy kabasuma banakalian juga parti nila pendra tumong paring nila declare war against corruption nila pendra banakalian juga parti begini kaya parti kabak pendra bangin hikma persya yang bangsa dikatakan kapan tray lanjut dalam kilo ujur kapan buat kapan investigate bat ladalap pan pensitom ya kita
kiba penokam bakla la kalong yaga pisang tadi kanunu ke skim dena magdaw nakaliang ka Voice of the People Party isyam kaya ni kamat ai play yaga jingmi ka jugi sakmat namar ni sotu lemda ngila banyakon yaga bangsak ngenomna ban kentiu yaga ni kejala ka jugi bantelang yakan kumba kadai banlong dengan report kementerian Sesian 4 kadap tak kemen bani ikat dia ipai ba kimi sakmat wan bersiap ya kajing pensai nama mereka yang ketulis yang kuat bansu penyaki klem da penso turu yo ipai ba nama ni kuat mama pi ipai ba ime pingwei ki bawan nak ni kapor kapa menta bapin mas turu makani kajing ki ketulis kani kajing ki kabang ila sotu ya kamat banyak kon banyak keren bat ka sorka bangi na kuat bapi pin pledge jingwat pada bapilat sotu pin ra lang ya di kubur ban pin sotu la kalongi parok kijui la kalongi paramadan kijui lani wat iki bahayang kijui ya kai kamat kai kanongem baka Voice of the People Party kami sakamat agare kap ka pemerintah ban sim ya gare kenti bandawa anak sarkar bagadai ban tembet yang ini kikenrom kenram kibadon hapo galu kayuka Sesian 4 ngai ka